Praštanje vas oslobađa. Sve dok nekome ne oprostite, vi ste povezani sa tom osobom. Vaše misli će se stalno vraćati na osobu koja je pogriješila i stalno ćete iznova proživljavati tu situaciju. Kada oprostite, oslobađate se te osobe. Kada oprostite, oslobađate se agonije. Ono što mislite o drugim ljudima često je refleksija onoga što mislite o sebi, iako to nije uvijek očito. Druge ljude osuđujemo onoliko strogo koliko osuđujemo sebe. Osoba koja je, na primjer, vrlo kritična prema drugima, verovatno je vrlo kritična i prema sebi. Ako oprostite sebi na nečemu što ste nepromišljeno napravili prije 10 godina, pa zatim i bliže stvari, navika praštanja će se ukorijeniti u vama, pa ćete lakše praštati drugima. Ponekad lakše opraštamo velike i krupne stvari, a zbog sitnica se znamo duriti godinama. Kada oprostite, stvarno oprostite. Kada oprostite, nemojte se više vraćati na to ili ćete nastaviti omotavati se lošom vezom sa tom osobom. Možete na praštanje gledati kao takmičenje između dve osobe i misliti kako praštanjem pokazujete da ste bolja osoba od druge strane i time pokazivati svoju superiornost. Ali od veće je koristi da na praštanje gledate kao na oslobađanje od druge osobe i zatočenosti u prošlosti. Može vam se učiniti kao da je praštanje jedna verzija odustajanja, da praštaju slabiji, a da se oni snažni ljute i osvećuju. Međutim, realnost je potpuno drugačija. Ako ne oprostite, to će vas izgrizati iznutra. Stalno ćete sebi ponavljati argumente i sećanja i kreirati još više patnje za sebe. Praštanje vas oslobađa, ali je vrlo teško. Lako je nositi ljutnju u sebi, ali oprostiti, zaboraviti i nastaviti mirno dalje, to mogu samo oni najjači. Ako praštanje gledate iz praktične perspektive, tada je ono vrlo pametno. Praštanje vas štiti od bolnih iskustava. Praštanje vraća vas u centar, a ne drugu osobu. Vi ćete prestati žaliti za onim što je već u prošlosti i poštedjeti se nepotrebnog rasipanja energije. Na taj način ćete imati više energije da se posvetite sadašnjosti i onome što želite u budućnosti. U praštanje ne trebate uključiti drugu stranu. Mnogi misle da oprostiti znači nazvati drugu osobu i reći joj da je oprošteno. To je ponekad moguće, ali najčešće nije i nije ni potrebno. Praštanjem se trebate osloboditi negativnih veza sa tom osobom, a ne uspostavljati nove izjavama o praštanju. Praštanje se radi u sebi. Reći ćete sebi kako više nećete razmišljati o tome, nećete biti ljuti ili razmišljati o osveti i jednostavno ćete nastaviti dalje bez razmišljanja o tom događaju. To što ste oprostili ne znači da ćete dati priliku osobi koja vas je povrijedila da to napravi još jednom, nego praštanjem sebe oslobađate povezanosti i negativnih emocija vezanih uz tu osobu. Ponekad je moguće, ako obe strane žele, nastaviti tamo gdje ste stali, ali praštanje izvorno ne znači to. Oprostiti znači da ste sposobni izdići se iznad nečije greške, priznavši da svi griješimo, te krenuti tim putem. Taj put može uključivati osobu kojoj ste oprostili.